means for you, mita espero ko botototing unsimang una ko bastante contento. Unsimang kartiko pa turhena to unsimang kartiko of maioria henda unless bototrating undi área nang ko panototing libre pa whips, tating hena tating libre cha whips each biyerna. So mita espero ko ba huza rato pa recharge. Minasa kong bata recharge pero ame hasi flow anto sesa hobby nice. Pertama ko husong otra palabra, mas just hasi nada of hasi minimal stuff. Meti un tiki muito ko say. I like moving and doing stuff and checking stuff off my checklist. But anyways, we talked about that and why last week. So si wala ka episode di simang pasa, kara check it out. Mikara kara boso may mental health awareness month. So sa papian riba diferente topiko nang ko ta touch area aki. Simang pasa no sa pape di lokal ko ta ADHD, OCD, simang aki no sa pape di ansiedad, depresion. But yes, mi kara bisa undang kina mi awesome sponsors Neutrogena, EPNG, pahasi a conversation ng aki possible. I will meeting Alysha Boekhoudt in house. With a hope excited. Alysha not new to Sincerely Carolina. Pero mit espero ko awi nos propapid yung topiko ko nos tayo touch in depth. So we're gonna touch it a little bit more in depth. So I look forward. So bon dia, Alysha. Bon dia, Caro. Bon dia, turhende ko ta sintonizar. Feliz me inta. Mit espera boso Saturday. Trabalhando bom. It's Saturday, right? Yes. It is Saturday, yeah. Men será pensar um rato, me what day is it today? But we're here, so it should be Saturday. I know. Yes. So, Alysha, so nung ko nosa king bota, either pa sobrang nantan you to Sincerely Carolina, of gewoon na sa king Alysha ta, partawo pa explica ng tiki ang to eigenlijk pakiko patiki ng awi. Yes, so mijn naam is Alysha Boekhoudt, mita un psicologo, e também é founder de WeVolve, e mita amiga de Carolina pa mane. Just in Gaia. So, ito hobi importante pa mencionar. Yes. Sí. It's part of my character. Nós um tiki mas Disaster. grande. Sim, me quero discordar porque nós um tiki mas grande que nos brain tá pensa que nós tá tem hora. So we are like closing 20 years soon. See. Disaster. See. That's crazy. But nice, so nice. Very nice. See. So this is an unbiased episode just because we're friends, okay? No joke. By the way, nós tá live riba Facebook di Kula Fam e riba YouTube channel di Kula Fam e YouTube channel di Sincerely Carolina. Si mo nata like i-follow pages ng Aki ainda, I encourage you to do so. Dus si patating auto, dapat escuchando nos, pero wag kasi escuchabo por y si bono por pasoro bat yung aspect of Alcacina, no worries. Ito ba keda riba pages ng Aki. It is specified available riba Apple Podcast and Spotify for streaming. I just wanted to say that real quick. Yes. So continue, Alysha. Yes. So eu agora evitar que não for Carolina, papi um pouco de anxiety com depression. Di kong ito tema ng Aki, so not a kind of my dos favorite tema ng ding psychology. I say this because I experience anxiety myself. Dus me to sinti me po relate hope na my kliyente nang. And depression, I've never been in a depressive state, pero si me tahayo hope kliyente ko depression. So me to sinti me knowledge na dos topiko ng Aki toch to hopi grande. So I'm glad ko Carolina evita me pam net et tema Aki. Me bisa ko algún tempo pasa, and I do this frequently mita siya regularly is a better word. Mita puntra eigenlijk hena nang ko follow me ba Instagram kiko ta topiko nang ko nang kiar touch, and of course pa mental health awareness month nos kara touch topiko nang ko ta relatana pero ti hopi topiko nang ko po relatana mental health anto ja, a base eigenlijk die suggestions die diferente hende nos decidi ko hey let's touch on these subjects. Dus lo cual ko miya hasita. Miya lateral screenshot responses lang ko miya haya. Ando miya mana ng Alysha pero miya mabisili hey what do you think? Quatro topics lang ko but haya interesante. Ando tambi manera bo sa todo sa si mabsami tating Audrey Dr. Audrey kan ding house. Ando tambi miya reach out ando puntrele quatro topiko nang ko. Ito sindi comfortable papiano ko nang tambi. So the importante pa but so sinti comfortable talking about these subjects, right? Sí. So it's nice to hear that introduction ko, but ito piko nang ki interesante as you practice psychology. Qual mitahay ang importante. So Alysha, maybe we should start ku effect ku manera ba mention na depression e anxiety ta words nang ku mitikere mayroon na yigi escucha to ansiedad.
of depressão. Nanta palavra não culpa para certo gente não porta nanta carga peso hopi grande, pero yes para outra gente não eta war usa hopi lightly. Correcto. Anto anxiety, por exemplo, tá algo super broad, tem hopi diferente forma de gele com eta convor, etc. Dus tem chance grande que tem hopi gente que anda rond, que tá suffer from one form or the other of anxiety, but it's important nonetheless para gente compreender que essa aqui não tá. Mas nós assim por give us like a definition. Yeah, of course. So, para nos começar com anxiety, it is a very common mental illness. Anxiety com depression tá é dos mental illnesses mais common worldwide. Se nos wake den small average, it's one in every 5 people. Ting anxiety of a yegi experience anxiety of depression. So ita tópico que nós tahayo hopi como psicólogo, nós tahayo hopi cliente ko esa aqui. Imita I genuinely believe que nós tura yega di passa ding mane periodo de nos vida that we felt very anxious and depressed. So anxiety ta eigenlijk ora nos mente, nos tem parte na nos mente que chama amígdala. Anto su função tá para reconhecer ora nos tem perigo, right? So it's actually something good. So se me tá cruzando caminho, anto me wak auto veniendo super duro, me quer react immediately sem pensar. Awo é parte de mente e também tem viaja a uma situação que não é peligroso, como peligroso. Ante ora seita anxiety. Anxiety ta ora bota senti como tá perigo, como tá dem perigo, pero de verdade não tá dem perigo. So example, gente não tem medo de subir avião, and they get very anxious. The chances pa ter plane crash tá hopi small, right? Então seita momento bisando boy ora que hey, you're in danger. Pero de verdade eigenlijk não tá. So I don't see anxiety e porta essa aqui tiki mi meaning. A mim não tawag anxiety juist como algo malo. De como te vis aqui. Mi ayega di lesson research viaja. Metata di chimpanzees in the wild. Dus dat grupo de chimpansee. Anto bota ripara ku tao ta ting estonan ku anoche ta gewoon calm, nanda dormir tranquilo, e tinha outro grupo ku ta hopi alert. Dus turno nito nanda birawak. So ora research nang abisa, okay, e grupo kita e grupo ku nos po waku, hey, they're anxious constantly, wasa they're reacting, they're alert. Dus nang ta e grupo anxious. Anto e outro grupo not anxiety, they're chill, right? So kiko na hasi ora nang koi e grupo anxious si chimpanzee anto sakele un rato for wild. So that was the research. Anto na ripara ku sing e chimpanzee nang aki e danger de otro chimpanzee nang abira hobe mas alto. So they reacted very late nang tatawaro ataka door the predators. Dus I really enjoyed reading this research kasi ora eta mostraba perspective diferente de anxiety, you know? So we because of the symptoms, we always see anxiety as something negative. Pero research aqui alagya mostra mane, hey, we need people with anxiety. Bosa tá importante de nos vida. So você tá alert nos, você tá mostra nos outro perspective, no? Laga nos pensa por tá dos via para que nos hace algo. So I know the symptoms can be very annoying because I experience them as well, pero you don't have to see it as something wrong. Você não me certa algo mane, me tem anxiety, então me não per function. No, but the anxiety is symptoms anda hobe fastidioso, por tá at that time não per function. Pero, créeme, you're very helpful for a lot of people. And talvez eu gusta research é assim na hopi. So, sim, esse é um tiki kiko anxiety, tá? Se nos vai para depression, depression tá eigenlijk ora boting sadness enorme dembo. Dus man emptiness, right? Ou hopi biaha gente tá confundir depression com sadness. Quando nós para o que verschil, ora algo malo passava, ora passa de evento malo. Eta logisch, eta hopi humano para você sentir triste. Pero depression, porta nada não passa. You just feel sad entire hora for months. You just feel very sad. Bono sad ikon, dus bono por pinpoint ikon. Ante ora é seita depression. E depression também é symptoms anta
hopi fastidioso, you're very demotivated, but restless, of porta you sleep too much, appetit ta cambia full, but sinti jag tror loneliness, emptiness, dembo. Dus toerdos eigenlijk nan ta hopi común, pero nan sintoma nan porta hopi fastidioso sim. I mi kere ba mention differente cose tang hobby interesting mit high research ko ba mention hobby interessante and it's like I feel like sibowak mane dynamics di hende gewoon het asina no I seita bidaya é super cool thing the anxiety ku por manifest in differente coisas dus por ting different forms the anxieties could triggered by different things and to read this like you know irrational thought of fear to come in pero bijvoorbeeld a mí no tenía que viajar at all Correcto. Mane mi no tenía miedo de avión basta a process me pensa me tengo good planning I'm fine Yeah. me dinele otro camino nang pero por ejemplo growing up mi mayor ng tour dos tahay mani flying anxiety different forms kung ito manifest mes ato sempre pito tayo hobby annoying pero awo kina grande danki na ng intenseness mi siya plan mi hon to ta better prepared for when traveling Exactly. you know anto since ma kumisa biyaha ko mi kasaf tempo ko no sa dating ainda etamiting traveling anxiety pero di jeta ta manifest in a different way anto mi pura mani tune in like these things tips and tricks kung you learn ni my parents sang and to mani okay better preparation ipa mani su state no hasi ami anxious theory basta I feel like it's a guy thing, no? Pero mi tata tamit get very stressful. About traveling? Sí. Sí. Anto, sempre mane, ito biyahe ko sa kamisa. Anto, sempre sa kamisa, ta pulso da. see and it's like why do you know this like why do you not wear something else Ito mane, 10 tab dilanti nos, kulture passport na. letterlijk It's nice though. It's nice. Paso, iwag atrobe. I appreciate having my dad there. Paso, he does everything. Tapos amit mo na chill na airport. Iyata si Turcos. This is great. yes anto basta ting orbo mister anto of course mani with the time tame mi siya nanta siya tame cope and stuff pero growing up it I think such an issue kuno sa airport nanto here e Bali di mani unos bayan no nani habre ina to mi full mani basta das avin dia dori internet no sa po Google no ki ore Bali ta habre of here riba mani boteca ta bisabo tame ki ore eta habre anto mi bobisele mani eta habre tal ora mani basta no se nas vai se entrar pang anto o ki eta full mas mani okay basta pero like you said, ita si bota generally open to it, ibo na just rabi thoughts about it, you know, in that moment, pasobra ko momento hende having real emotions. Portapa nós kung noting man traveling anxiety, for example, it seemed to get irrational kung anta so stressed out about this, of kung anta man basta feeling so overwhelmed by this thing that's gonna happen, pero momento ting emosyon di verdad real basta reactions ko kurpa ta having na threat Ibo sa aceita algo hopi difícil pa hopi hende reconocer des hende nang rondi persona com anxiety of depression mes basta timbiabo ta pensa mane pero di como ta sat ainda over the situation mane it's been a year get over it basta pero you don't experience what they are experiencing. Anto, eta emotions santa sina intense kuna no por controlele riba ng mes. Especially of course bayando therapy ta help, pero riba ng mes ito biro hopi difícil pa controlar. Correcto. E si abo nunca hayabo ding situation of the position it's gonna be very difficult to make sense out of it. Yes. By all means, mita quiero ko si nós tá honesto com nós mesmos, maneira ali está bisa é moeilijk para nós por bisa okay, mita compreender de com vou compreender pero portava não por relate personally. Pero é importante sim para nós realize que nós tudo que passa por situação na qual nós sente inconfortável some way. Mas a hora você sente nervioso. Next time ko ba sinto nervioso about something, basta para um interview of speech ko ba tinko duna, but just allow that emotion to dun yung tiki attention and pensa ko hena na ko ta anxious in certain situations, ta sinti say times 10 hobi biyaha, e com mas intensidade e mais frequência. Então, metabisa ko, of course, bata nervioso, you know, try to shake it off and do what you have to do para maniba por logra local ko ba tinko logra, pero también
just toma mani un rato paciente lo cual que bota sintiendo anto the next time con gente bisaba que ta anxious about something por be recall that emotion to pensa bara sa mi también que sinti algo similar mi seguro mi no te sentí el mescos que otra persona está sintiendo pero ese te ayuda no son tigi con nos empathic mani abilities gewoon sinti un tigi mas pa otro nang right I'm glad you mentioned that iwak bono mester portabo nunca te va llegar a punto que bota comprender di con andasina which is a good thing for I just want to say kumani me just quero say I know it's mental health awareness month si bo nunca no yegi experience any type of disorder, mental health condition or whatever, no sinti bo pressured to identify something that's not there. Just pa bo fit in. I can promise you, people could have dealing with these things. No lo wish it upon other people. It's okay not to have anything. You're God's favorites or whatever. Correcto. Y basta waxi abo nunca experience y nunca bolo comprender pa un gente sina. It's fine if it doesn't make sense to you, but still respect otra At least, persona right? su emotions. Yes. Si bo no por deal con no te rondi na ora. Ta honest about it. Yeah, yes. ta honest about it. No te rondi na ora, but don't tell them to hi, hasi normal, but haciendo too much, because that's not gonna help with anything. It's just gonna make everything worse. Yep. Itambe, so we mentioned a little bit about that. Alysha, awo pa hinang ko parta to pensa para mi ta sinti nervio or mi hasi tal cos, para mi ta sinti ko eta to the point ko mani eta strobami di function, mani differente hena ha differente symptoms kung eta presentaso mens. Kika sina ta kosang ko hena nang por verwacht ko nang ta sinti na momento ko nang ta having mani anxiety to the point ko ito un tiki disruptive to their functioning. Okay, I'm glad you mentioned that as well. So, mi prometo mi contestaba pregunta mi just very briefly mention a difference between stress and anxiety, right? Stress, ta ora bota hanhavo de uma situação que tá stressful e bota vai sentir emotions tam, pero ora a situação passa e emotions na vai também. Dus man neba bisa si bota senti stress de grado que eta bezig ta influenciar bo vida diario, anto eta strobava porta di come, di traha, di socialize, e ora e bosaco, okay, I should get help for this, okay? You asked for the symptoms, right? Alguns symptoms porta maneira como mencionar, bota isolabo mes for di gente, e social connection ta algo hopi importante. Bota para porta bo apetite, tabira menos, of yes, tabira mais. Bo no porta botin mucho hopi motivação que tá num grado mane extreme of bo not motivation at all. You feel very restless, of yes, the opposite, you only want to sleep. Other symptoms, overthinking, making scenarios, false scenarios in boca cabeça. There's a lot of symptoms, but that's a few of them. Hopi biyan mi tahanya kliente ang tambe ko ng kurpa ta kumisa hasi dolo. Anto mane esa kita algo ko echt mi tahanya hopi frequently ko kliente ta binko verwijsbrief ser kami. Anto ora mi ta puntra nang mane di como ti un verwijsbrief na ta ti master di sei. Anto ora ta explicami ko la kumisa ya hopi dolo na su kurpa. Dus ela bij su huisarts. Bij su huisarts, algo passa me me un scan, check mi sangue. Não para hasi Sheng mi scan kubo, no deve saca nada, because it's your anxiety acting up, right? So, karaku mentally and physically it's connected. So, si mentally algo não tá bom, você vai sentir physically, e vice versa. Si physically algo não tá bom, você vai sentir mentally também. Dus você vai começar a hopi dolor nang, você vai receber mais panicky, so your anxiety is gonna be higher. Portanto, você sente mané que boca besta in the clouds. There's plenty of symptoms the anxiety. That's just a few. Sim, me te quero que keyword, right? Tá ko gewoon bota senti physical manifestation de thought, worrying thought. So maybe I had to come from that, right? And to the point ko ita disruptive. Paso bro, local ba mention bayan back na chimeses and stuff ta ko nas brain ta hobi smart. Hopi smart, yes. Anto mina kerben ding ability di portar sinha cos fri cabeça, anto sinha foi book pero gewoon
quando você take in the world, maneira para mencionar, nós assim very quickly de young age e continuously nós está gathering data de gewoon ons environment, que comporta possible danger, que comporta kosang kuta bay dunabo feel good feelings, making connections sí, constantemente. Constant. So, e for the most part nanta gezond. En de sounds ko nanta gezond pa sobra ko nanta pone ko kada biyahe ko nasa may cruza caminda bo no tingo wonder bo brain sa ko basa speeding car to danger and do ito by break bukur pa fast reactions and all that stuff. Pero tudo coisa aqui te suppose you double function. Dus na momento que você vai fazer algo novo, por exemplo, of algo que inherently tão tiki scary, quando você vai de roller coaster, ou vai bungee jumping, por corpo obviously saco jumping off of things, of course, ang move by many under the boven, etc. Should signal danger. Of course, sí. That's good. Es que me momento trabajando horrible. Pero na momento ko ito bira issue ta, right? Kusang simple maneira by socialize, bukur ba ta haya ko esita danger, right? Des maneira Alysha mencionou que era top importante para pensa orato okay, mas bira nervioso, pero I can still do it of nota to the point como ne basta ita tuma hopidimi mita tem projeto grande, antori mita tá nervioso, projeto passa successfully achieve it, I'm fine, versus ku turdia mita lang tanto meeting mane this very intense feeling pa mi by trabaho, ito tuma extra may ora pa sobra meeting ko mane processe, pa pressure ta by halt of ito juist baba, das hindi man bedoy kay flow, stuff like that, take it up with a professional. Correct. Papi ko bo, huisarts, of course, tumbong ko mani but a right, but haya verwijs brief there could be something physiologically wrong with you. Basta so make sure ko say nang kurus na doctor ni kas ko to bisa hi basta mitawak symptoms sa aki mita pensa ko basta no sa si porta paritas na falgasina, and it seems like it has nothing to do with your physiological state, but porta algo otro como este. Yeah. E tem hopi haisar sa ko ta hasese. Nice, I love that. Bisa bosa physically no soto wak nada. So porta milo advice pa ba un psicologo. Wak sin nam por ayudabo. And that's great. That's very good. Sí. So otra cosa que mencionar ta kung mani contrasting eigenlijk is symptoms importante. Met hij zei hoop importante, but sobra ting ora vooral de mundo die social media and stuff. Nos tawak man checklist, right? Mani anxiety is ato tawak para 5 cosas, of 10 cosas. Ato pensa ko si bata check off 5 dia 10 na falga sina must be it. Nada basta complex, right? Conditions, not por nada tem professionals dingen field, kuda by do the work behind sa, si ita sitwasyon ko ba going through, anto ko nanta ba yudabo ko nila, of si ita algo kuta mas long term, anto ko ba mister home siya ko nila, for example. So in some cases, some people need medication, for example, as well. Pero ta importante pa keep in mind que dos extremes são completamente diferentes e que one anxiety por look completely different to somebody else's anxiety. Mas tem gente que already travel, por exemplo, não tá bira super anxious to the point que não tá bira tiki fastioso, pero tem gente não que tá juist mane freeze, anto não tá late hora, não tá pack on time, basta não tá mane não tá kasi mane hiranta puntra na pergunta anto na no por ni mane comprende que talvez agora anto nante hena nang comeste guardo mane yuda durante mane airport process, right? Often they just avoid by airport. Correcto, nante just correcto. So these are these are complete different manifestations of that anxiety, pero tudo está valid. So pensei é importante para compreender que não tá basta complejo, right? Sí, tu gente ta experience diferente. E você tem algo que uma lesson book de Anatomy of Anxiety, então it mention false anxiety and true anxiety. Okay. Mas não sei se é algo que vai ler somewhere. No. Okay, let me just explicar briefly. Anxiety, nanta chama false anxiety, ora que tem coisas que abo por hasi para ajuda com anxiety. Okay, so boek eigenlijk dat hopi on the holistic side. Anto ora false anxiety lota por exemplo cambio de diet, stop de beber coffee, stop de hunga video games de matamento para make vai dormir. So you change small things e bota com improvement. Ante ora true anxiety, to ora
but I change all of that e ainda não tem improvement. Dus não bota waku mane bota bisa tem diferente grado de anxiety também. Tem isso não que eigenlijk abo mes por pak an. Você sabe, bom mes cara também que bo gut também cos que bo brain. So we have like two brains. Si bo gut nota in order, e também manda esse sinal aí para bo brain, so you're gonna be anxious. Si constantemente bota bebe cafeína e bo não bebe água para wash it away, of course you're gonna feel anxious. Si bota come super hopi gluten, anto bo saco bo não por comer gluten, claro, e também manda sinal na mente que tu bisa, hey, something's not okay, porque mi barriga tá full bloated, mi tá sinti hopi dolor. Dus ora you're gonna be anxious. Dus false anxiety ora bota kita tu recos ng te ora bota sinti mane, hey, ela ayuda, I do feel better. Anto true anxiety ta once ba kita tu rese, anto ainda você negative thoughts ng akita bing, anto eseta algo ko ora bolo por bay na psicologo pa nang yudabo ko nele. So I also tell my clients mane ora nang bing ko anxiety symptoms, mi bisa nang kay Kiko bata come. Anto Kiko come, Kiko quando ora bata drumi. Da santo. Kiko rotina ta primeiro. Correcto. Anto mane mi da dormir 4 ore pa noche, anto mi da lanta dal un coffee by traha, dal coffee merdia. But I feel very anxious. Ito mane bang stop que sei pro me, basta anto wa como bata sinti. Stop por tempo, wa como te senti, começa a dormir melhor, você come melhor, do some exercise, move tiki, então wa se bo anxiety também vira menos. If it doesn't, okay, maybe it's something else. Pero hobby viaja nos mes por pakan hobby course. Also, mit daher sei hobby importante, lo que eu acabei mention, me no yegi read about it, but I feel like I would love reading something like that. Pas abra, me kere eta tie back to a fast pace, very many, you have to be very productive, and you have to do a lot. Idea toch, toen ik was na final idea ta interconnected, omdat I can see why so many people ta bezig te hinken om mes ding on state die bijvoorbeeld false anxiety, pas sobra bokjaar reach these, hobby unattainable goals. See, could not a realistic, because everybody's different, etc. The serie bata hayabo ko pabopor reach, so-called goals, bopor drumi 4 horas so. Anto, of course, once bo body tading restlessness, sobra ko bo mane keda syndrome, bo kurpata eventually biding mane sleep drunk state. Could ta sinti a lot like, anxious, minatway bisa boso hase saki. But if you have ever been in a situation undo ko bota drumi hopi tiki, mane portare pum vakansia, ando pati tiki tempo, durante mi stage, mi ultimo mane si mang tata sina, tata intense. Pero yeah, bota ng otro país, ando baka make the best out of it, anto whatever. Pero at some point, bota gewoon sinti bo heart rate go up, mani bukur pa, bo pensa bong, anto turkos mani super extra intense. Pero it was just lack of sleep, anto yuri over caffeination, so lack of sleep, anto. Exactly. Right? Exactly. E resta hopi importante. Basta ayer toevallig met een TikTok. Mas bem op TikTok. Maar een TikTok die guy ko corre 100 miles, which is sa hopi kilometer, right? Sì. Anto depois de pari ora e tata sentia assina cansa. 160 km, corretto. Anto e tata sentia assina cansa, quella comincia a hallucinate. Dus e namo da aqui com mente cansa por hasi. Dus eta mane corre, anto eta corre e eta mane vlog leo no, anto bisa mane eta wak e gras nang ta forma palavra. Oh wow. So man eta full hallucinating pa su mente ta assina cansa. This rest is so important. So, manera mencionar, si bata hayabo ding mani, vacation kind of situation at the say ta pasa, it's okay. I mean, it's not ideal, but it's okay. But bono po biba asina. Correcto. Mani, eseno porta po everyday state, pasuri sowieso but by haya. Physiological manifestations of lack of rest. Bota by haya ko, bota começa duda si bota hallucinating, bota começa duda si mani, bota on edge porta, mani hina ta papia kubo, anto bota jumpy. Tudo say nang porta gewoon signs nang di lack of rest. Of course. Right? Yeah. E over caffeination, mi sempre haya esse hobby praat. Because you love coffee. Oh yes, I love coffee. Si ma pasa time mi toda papi ko ari about this, ando mi tibisele ko mino She loves coffee too, no? Well, ela bisami ko portail etun tenka ta haciendo, pero ela bisa ko mani eta purva di
manage the coffee drinking. Good. Which I think is like a really good thing. For those of you who are trying to do that, I am not. Pero no pa sobra, mita sinti ko miti yung bad relationship with coffee. Mita kira ko hopi gente have created a bad relationship with coffee in the sense ko nata bebele panang por half that when caffeination. Yeah. Yes. Ding mi mayorang household, coffee tata mas mane a staple. Mane Mane un ita dessert, party. mane un treat. Sí. So, mi no ting mita hayan to, mi no ting mane un bad relationship with coffee. Mit sigur si kumita hooked and wired to coffee. Pa sobra misako ora the weekend mita lanta tabebang coffee di biya falga sino home so cause I'm chilling or whatever. Después jurato mita kumita haya withdrawal symptoms si. So mita haya dole kabis, right? Pero mita ripara si ku mani to by baby absurd amount of coffee din dia. Basta mita ba worst ko to by yudami to by cheese to nami mani dole bariga of. Sí. Pero ting hende ko ta echt bebe coffee to the point uno ko nanta tembla, por ejemplo, right? Anto I was there. See? Na college, yeah. So tembla porta un symptom very similar to somebody, going through an anxious episode or even a panic attack. Pero pa just kabi doon na ba kurpa si? Correcto, pero wag, si ba bebe sino hopi caffeine, iba kurpa comienza a reagir así, kora ko tur costa signals, right? So say ang señal acaba na bomente ko, hey, something is not okay with my body. So I feel in danger. Bomente tabay bisa, okay, you're in danger. Desi ora botaba haya symptoms si anxiety tambe. Yes. So on top of it, right? But haya un physical symptom, it vai trigger mo brain, it vai trigger otro cosang. So it's importante me kere pa nossa manera ba mencionar ko sometimes we do stuff to ourselves. Yeah. Iba sa wak, mi na to expect pa to hina tong robot. No. So amin itame, ayer tovalak mo by McDonald's, I'm never doing it again. So ma-accident Haya heartburn, no? Si, maya heartburn. I Iba saw. sa, again, haya heartburn, lamanda señal na mi mente, o something's not good. So makumisari para manimita primimigente na riba otro. My anxiety symptoms, volving back. So you try to be as healthy as possible, but purba tuma emiho decision ko ta possible. Pero of course, masaba to bibando bida tambe, no? Tamo just tranquil po mes. Exactly. So yeah, si boke come mane un dia turkat in candy ko po para haya. Do it. But then regreta después, but do it. Do it. Just no hacia turdi. Correcto. Me quere aceita mane importante, right? E me tá contento para tende ko, por exemplo, doctor nang ta having those conversations com ang pasyentang pero abo ta ko clients, basta ko po have those conversations like what are you doing in a day? Anto kung maybe changing these things for the beneficial to you. So, meeting when you love-hate relationship ko this idea ko mane positive vibes anto mane wellness and by all means mita kere ko 100% tudo ko sang aki yung added value mita kere ko like you said mita definitely not perfect mita purwa di si mane incorporate a lot of things mita lanta mita bebe awa for example. Correct. Just by bebe coffee ni bebe awa. Yeah. It's like little things pero mita haya importante si pa manera pa mencionar Alysha could in some cases just making those changes porta all that your body and mind needed but in some cases they're not. Correcto. Right? Think conditions ko tiki mas deep e porta kung basta chemical imbalances in your brain e porta Trauma related, sí. and then you need professional help. Antori mi por primitivo could there are not enough like green salads and juices. Yeah. Could do money the work for you, right? This let's segue into like how that relates to depression as well. Manera ba mention na depression per look very different, pero hobi biya algo ko hobi hina overlook. Ipas it's hard, mita comprende. I hobi hina to overlook in the sense ko maniporta hina ng ront di. Porta man yung familiar of sa ang hina ko tabi ba din kaso falgasina, ta ko hina nang tabira algo ko po waro consideraman nirong persona flojo, right? Ito yung tiki mo ita ka palabra Sí. Ipase mabisele ave manita domit man no. So ito yung negative connotation to it. Sí. Pero portong hena ko to hobi sera tata drumi ma siya hobi mesa. Tanto bata pensa man oh my gosh, basaba drumi sino pika trove bata drumiano. Anto bobo bisa hende e by pa phone, by exercise, anto portata purba hasi turi ko sang aki. Pero mi kapa no sa aware ko ting ora dori mini pressure hende pa hasi ture ko sang aki. Nos por ya expone un outra pressão, paso si na momento que hasi tur esse e nang no work,
nang Diba, porsinti hindi man piyo. yes, so nang feel, right? Like then, like what is wrong with me? Because I did all this checklist of like drinking all the juices and you know touching the plants and whatnot, and they Hugging didn't the help. trees. Yes, and then it didn't help, you know. Anto eri porsinti piyo, so eri ba fail at you know what seemed to be very reasonable things for human to be doing. Ipa fix algo. Iba sa mete kaya nang mesra ting empathy tambe pa gente. Yes. Pago gente mane I get it ko si bijvoorbeeld bo pareja ta drumi so e no ta hasi nada e porta annoying pase ora turcos na casta kairi pa bo. Pero en vez si bisele mane lanta hasi algo vai pa fo. It's not gonna help. Gente ko tin depression e no ta vai por saca energia pa hasi nada. You know, so instead of doing that por papi kune mane hey, kiko bata sinti, kiko ami por ayudabo kune. You know, have empathy towards that person. Paso, gente me po garantisabo, gente ko depression, si bo bisele by core na linear park, hasta si saco ilo por ayudele, e no tabai tinga energia pa hasya say. So, abo bisando it's not gonna help with anything. It's just gonna make things worse. Paso, ora, no tabai sentia safe tampoco na casa. Paso, tinga gente ko te queda bisele, bahasi say, you know, so have more empathy towards others, hasta si porta tinga peso riba bo, pero you don't want to be that person ko tabay piso gente mane gente ko going through a hard time mane hasi normal sa bota mashabong like you don't want to be that person. Yes, anto otro banda dia sa kita tambi manera mencionar ko symptoms ng portasina varied in people. Takuting ora bota escucha mani hinanang ko ta struggling ko depression pa opi tempo anto por ejemplo nanta die by suicide. Anto hinanang ta mani whoa, how is that possible? Like this person was like basta ito ta very social, ito ta si sport, ito ta mani bonita, ito ta this, ito ta that. Anto comporta possible, right? Pero cara bosa like you don't notice it every time. Persona bay ko bay mavo ko nos tambe, you know, eta outra persona mais contente na escola. Yep. Anto ela purba di cabo ko subida. Nos you not expected. No. You know, mane how could you know ku etata going through something? Yes. So sometimes they hide it so good. Ante ora tabira difícil, mas vooral ora ta adulto, bosa nang mester ta dispuesto pa bai busca ayuda. Yes. Si nang dinang mes no que vai buscar ayuda e na nota mostra yung symptoms ko hey something's going on, there's not much we can do. Exactly. Ora we're limited tambe e banda I wish we could have done something pero bono por because they hide it so good. Yes. Dus met ik say tame tinha uma importante para bisa si gente assim na por exemplo reach out na bo anto bisabo quando tá sentindo mane really bad você fala assim é importante é momento e trove se vai no back na com os brains anta work nós tá link dos na outro anteri ok nós pensa em plus 1 vai outcome 2 e no outra logical outcome ta kung eta in real life. Dus kiko hoping na ta hasi ta na momento kung henda sina por ejemplo jolly etc. ta porta decidi open up not many pero what no holo mi no quere pero You'll be okay. Sí, but sina contento que capaz to no. I get that tough love. Me ta comprende. Tambe. Me ta comprende. So me no que But see, it's like we understand because it's how our brain is wired, right? Sí. Ita con society, amani wire nos. Ita con families, a wire nos. Yeah. Ita also fear. Me diz que visitor hena sei, hobi biya or hena ta react assim na tamita out of fear. Pa sobra, the moment you acknowledge that this could be something serious, but acknowledge ko outcome those deep emotions porta malo. Fatal. Yeah. Sí. Yeah. E você me tá querer promessa tap com nos tour por hasi como sociedade. We tend to, I mean, sa sa na Aruba so, but I think it's pretty much worldwide. We like small conversations. Voral, kung hena nang kunos no konose, mane, hey, kumta, bong, ava, bong, podemos ser bonito, okay, ayo. That's it, right? Nos hobby biya, nos ta sin, tanto mane, hey, como echt de verdad, como te sentivo, kung costa bayendo na casa, you know, anto asina ebo por lagong henda sentia safe tambe. Yep. Mane, amiting algo ku hobby biya, mitase ko mi friends ang ora nang bisami algo, and mane, oh, how do you feel about that? Mane, como te echt senti over die say? Tot die maand mane,
como ita sinti over dia sei. Você ata pone nang pensa e por ta sei por laga nang realizar também que por tami não tá sentindo full bom over dia decisão aqui. Correcto. Não tá senti full bom over di kiko passa. You know, so you give them like a safe space pa nang por uit nang mes kubo. E me da querer sei te promessa com nos turmes hasi. Instead of short talks, small talks, sei conta bom, abo bom e sigue como vida. Porta pone man tiki mas effort, basta e bueno me se vai sinta 30 minutos papi com gente, pero echt man waki den suwo, you know, ting a connection pone mang riba je, pe sinti man okay, I feel safe com a persona aqui, so me lo por open up con And find those people, right? Who those people are for you. Manera Alysha mencionou antes, amistad de hobby. So obviously, Alysha conoce mi hobby bom, me conoce Alysha hobby bom. Nós era point onde conosco também mensage outra and we skip the small talk like most of the time. Het gewoon letterlijk, wanneer hey, what's up? Babu je daarmee raad om figure out this belasting thing. But so this has me worried. Can you help me out? Yes or no? Basta kung el proceso acá na pabo. How's that going? Okay, bom, but yung information si babo nami. Anto we just pasobra. Hope biya dinga small talk. Although you know to a certain extent, I guess it's important. Pero ting ora no. Nossa hende anto hende nan ting needs. Anto nossa smart, we know who to go to. Papa ne porta por bahaya. Say so si botinga hende nan ko botinga confianza e con ele durf di puntra for that help. Pasobra bijvoorbeeld, you know, something like com a belasting tahin kading outro por causa ko si Alysha por exemplo no din durf di puntra outro hende, possible create worries, etc. Sendo ko pamit importante pa isa ko sempre e porta confortable ask me hobby biya ami audio contesta mi te bais komitata no twenty hey pass so my forward boy young message di Alysha, can you please help out, you know, anto but I appreciate that ti ora mi te banda Alysha no dice is this unreasonable, like can you bounce back with me sí. E me da querer nós a create a relationship e cava você e nós sa também ku if something's going on with me mane ami sa ko okay me por conta riba Carolina me por just message Carolina to be sele hey me se mane left me ta tena colony bo please me buscar me of você I feel like me no que biba mas bo por bim me cas papi com murato mane me sa ko me passa se cava yes right pero mane com random hende riba kaya mi non lo sai, sì. Nope. Você se hende e porta mostrar-me que there's a safe space here. Compassion, whatever, right? Correcto, que whatever's going on, por reach out. E ora sei lo hasi mane mi options são mais grandes também. Correcto. E me tá importante, lo qual me menciona anto ta honest and fair with that, right? Amita super attentive e available teko ora mi notifications tang paga noche. Mane echt onlas wat ding mi top favorites nang kasi gomita mane 4 of 5 hende pasobra com mi sobrina nang ko tabiba na ruba ta din jelep so sinolo ta 3 hende poporia mami full a noche e mi telefoon bij ring. E gewoon minut bij wakke toro com mi lanta. Mane basa ding mi favorites nang mes andi ko yama 3 viaja por me com mi telefoon ring. Ora com mi notifications tang paga anto assim na mes ting ora den dia mi notifications tang paga. Pasobra gewoon I don't want to deal with it. Pero the people around me know that. However, ora ko mita available. Anto, basta, so mita hayan sa ito importante tayo, para sa honesto ko nos mes, tayo, si somebody around you is going through something, anto, it's weighing on you, have a conversation about it. Pero tanong kay persona A, pero, hey, basta, this makes me feel like this. Anto, ito sinti parang amin natin equip pa yudele of algasina. What should I do? Correcto. Right? Where should I go? Mi por guiele at least. Mani ting hobby ko konos no por hasi pero por guia a persona see in the right direction. If you care about that person, try to find out kika say tato. Basta pouco dia mucha mulher a poner riba vragen aanbod mahanyo ko siya sina bonita. Menos asi abalesele. Maybe. Ko eti un amiga ko going through a very hard time. Oh, okay. Anto etata ela chiara punta mane kiko elo por hasi pa yudele. Oh, and to me that was so beautiful. Paso basta ela ripara, ela reconoce ko okay, mi ta pone mi kranski nam paso mi no por yudele mas ko yami ayude kaba. So lagami reach out na otro hende pa kiko nam por consejami pa hasi kunele. Dus unda amilo por hibe pa nang sig yude in a professional way. Anto etata sina nice paso uno basta
she cares about her friend. Y dos, eta acepta ko, okay, ami no por hasi mas ko saki. Juist. Basta i hopi biyahan nos ego te bisa nos si vapor, aba mi se fixe. No, ella realize ko, okay, I did my best, mi no por fixe. Una mi por lagi bay panang yudele. Correcto. Sí, so basta acepta ko there's a limit tambe ko me pone pa bomeas ora de yuda outra gente. Paso bo no por yuda tur gente. E aceita algo ko me ta corda me mes tambe tur dia. Alysha bo nota persona ko ta si magia bo no por yuda tur gente. E ata algo ko me ta quer parece me bida mes que ta corda me mes tambe. Sí, anto like you said, it's a process of acceptance. And once you accept that, me quiero que porta más okay ko mes, pero also bota bira más bewust di okay, kiko what should I know? Que informação da bom pa mi ting, masama pa mi por ayuda e persona nang aki. That's okay. Anto basta mi na quiero ko ting uhendo ko por ayuda tur hende riba mo no, which is fine. Pero just taba was sim eu conheço que gota mani local resources nang basta ko e processo nang naruba ta kana even si abo no ting ser digele of lo ever hasi uso digele se bodi sa ko e ko ta hinkading outro bobor mi ho informar outra persona, which is like a win-win. Basta mane hobe trabajador ting seguro de trabalho ko ta cover inano nisa. Yes. E me dá essa assina jammer. Nanti mane seguro ko to cover 8 session they don't even know, you know, so eta bom pa bosai kos nang aki. And I try to do that on my Instagram too, basta mane informano ko hey that you know ko si bota trabalho nachigo for example ko for haya free therapy, you know, panang ta informata me over the essay e mi saco financially at a limit hende hopi pa busca professional help. Ayuda sí. E a mim não sei wachtlijst a de respaldo com sociale zaken, pero hopi biaha pa bohanya hulp gratis, po mes bij guardo rato, anto we tend to look for help ora nos na epic con nos no formas, so yeah, it limits a lot of people pa busca help door the financial situation. Yes. Ante ora maybe knowing ko hey mi por haya therapy gratis porta lifesaver. Yes. Anto you know, mita pensa se ta importante ting ora pa consider ba mention algo importante que a financial situation ting hende ko financially no por make money everyday life changes nang paporta sa sitwasyon mi ho imti kerto importante pa nos acknowledge esse tame como ni high cost of living por hasela hopi difícil pa persona por example drumi mas ko 4 horas sina ting go work 2 jobs for example pa even make things do portanto no por come ach meni gezond portanto come meni meal so anto juist coffee te ajuda suppress their appetite during the day dus mi quer pa nos também consciente tami tanti gentle when we have conversations pa sobre ting ora dos conversations go a little bit more beyond than just I am feeling sad of I am feeling anxious pero ko ting hopi outro societal triggers dan ko por ta causando ko heno no postali for loop ko nanta hinka ading dus basta mi nota for wach patur hene satur saki of ta aware of it like all times so nos ta hene and we can carry but so much in our brains at a time. Tem nos caso, por exemplo, so Alysha su caso como profissional, de mi caso como advocate, I care about these topics. Pero si você está consciente que most of the times it's a little bit more complex than just feeling sad. Basta of feeling anxious. Het vai tik mas leuk say. Sí, e basta papieta hobi fácil. Basta e den therapy também me sempre tá bisa me cliente na mane mi saco me talaga mostra mane basta it's easy. Basta do some breathing exercises, treine. Pero I know it's not easy, right? E nos vida diária nos se corre sei também ko bo por bison hande mane okay, para ora just come mais gezond. Pero porta no por come mais gezond. Basta porta financially aruba ta caro, you know? No te tur hande por afford to buy compra
fresh vegetables, organic chicken, and all of that. So, bomester again ting empathy. Pahende tambe. I comprende ko it's not black and white. Life is gray. Okay? Yeah. So, e nota solamente lo cual ko abota quiere, pero ting gente pasando de hopi otra situación ko you wouldn't imagine, miss. Yes. So, I like how you said that, be a little bit more gentle. Aware ko, si ba just aware ko it's complex, mi te quere say lo yudabo. Sì. Bueno, se sa porta con complex e porta afeta so tur situação ta sina differente. Pero se ba just hinka de boca bills ko everybody you meet is going through something that you have no idea of, right? Say that uno y dos ko hena nang ko portata going through it. Through like a really hard time of pasobra ko kung antiong condition of algacina, it's complex. Anto, doon na ng space, if anything, a safe space, but willing ibakyar panang porta explicabo of yudabo comprende un tiki ho ng sitwasyon. Karo ko persona. Alysha, you can say this better than than me, obviously, because you get to meet so many different people. Pero say también algo hobby interesante para mí pa me even with friends and stuff con un gente experience algo y the next person ko portata mention kung nanta going through something and it's technically like the same label but how they're going through it is completely different. So that's very humbling to know okay, technically I know nothing I'm just gonna take your word for it. Take it as true how can I help if I can help, y vos andas veces cara también con tu gente of most people está haciendo ng best con lo cual con nanting. Yes. So nanta haciendo the most that they can do at that moment ko information kun nangting i knowledge kun nangting. So say también instead of maybe judging people paso hey nanta react dias biapio kubo para pasar den situación kara ko seita resources i knowledge kun nangting over the situation. Nangta wa ke full diferente kubo, right? So en vez de again bisa man ata exagera porta por escuche y wag di kung ita react sina pa comprende un tiki mi ho. Yes. Y también comparison, right? Algo me escucha hopi ora ko gente ta sad of gente ta pasando dori algo not upset even about something. Algo que pasa ta kung lihi gente ta birabisa pero sempre bom está grateful pa so ti gente foco ti ne pio kubo. Ibosami ta hayo hopi cliente I always tell them nante bien se caminhando nante bien sa wak sorry kung mita gasta po tempo mi sa kung mi issue no ta mesmo grande ko di outro gente mi ta stop ita mesmo coisa a maneira ko abot wag issue e feelings ko abot sim they're valid and real. Valid 100%. Yep. Right? Anto again we compare ourselves to others e timbianos talaga outro su problema mostra hopi chiquito of nos problema mostra hopi chiquito pero nosso trabalho é diferente. Yes, tas me quer say time to importante orang gente bisabo quando tá sad bosa they are se não tá sentindo anto si porta abo den su situação si va passa por situação similar bota pensa que abo lo reagir diferente it doesn't matter. Correct. Good for you ora. Sí, You're sure. the lucky one. Yeah, basta pero a persona em momento tá intenso e local que tá sentindo tá subardada tanto me quer tá importante para nos consider that and to keep it in mind next time. E trobe mi te quer ko nos reagir de caminho de que passou não sabe verdade que tem situação não hopi horrível e fo do mundo. Pero também out of a place of fear e quer solucionar algo de viaja. Então eu penso que portar one sentence response like that lo por automatically ajuda gente. Trust me, it doesn't work. Mas kung bubisong gente man yeah, relax, chill. Doesn't work. E non sorda siele man timbia a me mesta siele ku porta mane ku mi guy basta eta stress over the algan to me say chill but okay chill to se mete man Alysha, you're a psychologist, you're not supposed to like say you know that better. No, I'm just bang kidding. serio pero basta eta gewoon kosten ko automatisch ta Sì. sali Sì. basta et sali automatisch e non sota hasiele ko mal intention. No. It's just tough love. Basta Sì. mane no worry, you'll get over it. Before, just sigi studia, you'll make Sì. it. Basta it's just tough love. Pero you don't fix anything by doing that. Nope. But eta okay. Local ko tayo mariparata ko ting ora hina ta huse say mo response pa sobrang nangi momento no in a place pa
But I have a conversation about it of Yeah. like give it the space maybe that it requires. Maybe you know what kind of space it will require of tempo que pwedeng mahinka din yung conversation porta momento ibo no tinele des porta bang purba practice algo mi sa bang cuz you know we're not perfect. Yes. Ku next time porta un hena bisa algo tun tiki difícil e nos no tinha contesta pele of algo assim na just bisa na hey me escuchavo no momento lang aqui mi noti un contesta papo mi no saki ko Pabisabo. Anto, para punta nang kiko nanto buscando. So a lot of the time people are not looking for an answer kubo. Yeah, so maybe ask that. Agora se você from the get go bonota war verwacht pa een solution of pa even doen een contest, that's fine. And to personal just can space. Timbiabo just me escucha. Yeah, and that's it. I had a client like that, labing say session, y ele just papia. And they were just sitting there. Y just escucha. Ele just papia. Pero verdade sei dat mister. Sei dat mister. Ja. Anto ami dat persona ku pora skuchele, ku pora uitsumes, ku do ne safe space pa hasi sei e dat hobby contento. Después sei. Ku diz ela laga ture peso que da riba su lomba, ela lagia atrás, anto sei so dat mister. Pero I do understand tambe ku wa kita mi trabaho pa hasi sei, right? So mi ta na mi office pa so that's what I'm there to do. Pero misako, we are busy people. So timbiahari pa kaya, ang bori para kung hindi tingani out so mes momento pero lunch break ta 30 minutes anto you don't really have the time. You know, manebo ta bisa just honest anto bisa mane hey mita ripara ko mane bukyar out bo mes. Jammer genoeg awora ki mita in a rush. Maybe we can postpone this conversation off. Bo por contact bosa un psicologo porta by un therapy session mita sigur nalo por yudabo bong you know do nele toch other options. Yes, I agree. Mi dawa ke ora anto ami I Alysha gusto papi mas hobby mes. Ela vai hopefully he. Sí, oh right? My God, hopefully he. Sí, nos gusta papi. So nos per papi for hours on end. We can do that, right? Yeah. Pero Alysha, si boker leave anyone or all of us ku algo de nos mente ku boker pa gente carga, you know, for the coming week or forever. Kiko ta algo bulo ke bisa lang. Me kira awan sa touch base hope riba ting empatia pa otra gente. So you know, be that person try to be that person. I know not so perfecto, dus purba di comprender pa otros si bono to comprender mes, at least no juzga otro. Diz duna nang safe space pa laga nang sinti lo qual ko nang kyar sinti bo por advice nang bisa na mane hey bosa mita hanya impression ko algo na to okay kubo so bo por busca further help pero don't judge the person, don't be much rough on them, you know, you don't want to be that person. Si abot ang persona ko después ya podcast aki asinti ko hey maybe it's a good idea pa mi busca help por contact me anytime riba Instagram ita Wevolve Aruba, so feel free pa just mandami un message of por WhatsApp me na 566-3176 dopo bi un therapy session hopi biyaha mi tahasi activities tambe mindful walk workshops and you'll find all of that on the Instagram page. So yeah, I say thank you for the invitation, Caro. Always nice. It's always nice indeed. But dank je natorhan ko take some time pa escucha si batunin towards the end kara ko episode sa kita beta save triba Facebook e YouTube di Kulefam itama riba Sincere Carolina sa YouTube anto después nanda beta available pa streaming riba Apple Podcast e Spotify Jaluna of Jamars pero no worries mita share links ang aki tame so by all means mita espero que nos hacían algo nuevo awe y portando si algo nuevo pero hay un refresher of a new perspective. I hope it was, you know, useful in that way. Mi kara bisa danki at Robin and Georgina i na PNG pahasi conversations tang aki possible. I appreciate you. Anto kara ko luna di meta mental health awareness month so pertahusa momento ng aki pertapasi unti mas over the topiko ng aki. Tama may karaboso ko tabay team volunteers ba kami na awe di connecting with mina funds anto pa please ting pasensya and be nice the work that they do ta yuda hobi familya nang going through really tough times you know with cancer especially towards the end of life so mi just karaboso say ta patient be nice with each other and to be a little bit more compassionate
Thank you so much. I will see you again next week with another interesting topic. Follow me on Instagram. Follow me on sincerely.carolina. And stay tuned. And also stay tuned for giveaway opportunities. Those are fun. Always fun. Yeah. See. All right. See you again next week. Be nice, be kind, and let's stay in touch. Bye. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m.